pini KARBI ANGLONG TV9 news kilang aradono phansme kardom pipaju panil pini berta thanbang nelimen mirdan phangjupi tangte non ki bertang ton pen arj ponitha ipejer siklembang pudunes warong paraphan longkiri tirang pen langboy kipi matijongni phaing coroner kebarni dipu press club along longkiri tirang pen pater pipon si ipejer siklembang pudunes warong paraphan langboy kipi Perang kia mai kang ni nangkok laki kidam tangar ni Biswanacharya lialong KARBI boys hostel ki kim ki rang bom a contractor long kiri tirang aphan lakre pho atangka kadimana jok kidam tang ni phai crazy mati jong a cheklo story ni rain ko ra player ni chingnang lo lapen ni phai ko ra trucker ni jok ponu lapen press meet hangsi di phu press club amai phu bor singrong paraphan angkor ka vealam jong pon tap dulu Laso boys hostera long kikim kirang tangtea ko tangka chuen lapu RTI klembang pu dones warong parpen akoy tipipon aputhak long kiri terang pen krang kiamai phasi lamklar tipipon tangte long kiri terang pen alam tele arjupon iksine dipupen riarson hanse report KARBI ANGLONG TV9 news Nilimen ke long kiri terang nili harak bisonat sareli boys hostel hikim kerang 2020 ani haladak CM sir ningke me penajok adata KARBI tang de KARBI pu laso alangli lamchak bitikang se so teng pense alangli haladak rat amai pelong lamchak bitikang lo lasi kopai kelam lu stemila lockdown corona lockdown 2020 pangke doko kamase la 2021 kan si kim rang pon bom lo la si halas tak ki kim rang bom hotame bisonat according je doan tame atokono KARBI doan tame ningarong lo la si hala tak ki kim kerang tame thangnat ni dumana pasung pon pe la pente la dak kim rang bon hu non puta kim rang pon bom la si jugedam tang Oktober achiklo pen lo alangli RTI activist pusigupu donesor rongfar alangli nilifan kaike ta phun pensi nilifan nang distawar re la si alangli bangke kene halaso kikim kerang apu taksi alangli poisa nang dimandun tangkanang dimandun la so tangkanang dimandun magalalo dak jei thengtom peron alangli dumanta pulo la si nilifan bangke last 13 November to sikipo la 13 November aprang jong sinang ni bosa na pipe pularangte 30 pena pitke diri tum jad step te me deng po sikipo la si alang like kajulong ating de amreng constituency pensi kichurpu la si alang li extortionist tong claim jima matte political leader tong claim jima Kasi esona mai sona lang rikem wedang jipolo hala da ki kim kerang non puta kim rang bom la athia tak manager non puta do bom athia tak project non puta jujela hala da ke non boundary wala tangalo la pen architecture ju rong party rong be la pen akola thong no be statue to me tangi alo la pen boss hostel te me tanglo pen non aprang aswa thake par do poni phanta non ni tum kim rang kon plo la pen non ke claim ke damji la non kene hola pilo budam po kitchen room dola la pen kola dak rest house dola la silason alangli tangka maha nangke hangdun thap hadak KARBI khaidu pu KARBI tang de KARBI matha thepen alangli tumlason nangke ther ke hapen ke laso jone pe sini chicha kon edelo athe alangli alisita niliphan confrontation dopen tingki sarang kuniliphan na pupe alangli kaike da phun sine kol kol niliphan Kardom nilimen rajurong pha nilipini nangli to na thengno mate rat thengno ke wana ko athe bangke lehno non arkoi tarikisi mate January 1 tarik
dola mara hawa sabra intia rong so obi kimi winter talent show TV pon patoiti kecepate lage lung kilu lapen kekang lapen fashion show kecepate duiti lasorong alang itu peneng bangke ningkan kep kecolo apran hud bangke TV ceng hud bangke kapre kai alun su polin di hansahan lo ditame peneng ningkan kep kecok aningkan bangke nili hansin ang sofa pongo lasi nilihin pensame nali tumphan turo lo nili phana chok pha pongo ko lasi nili nali tumphan isi na chu ningri kan tum balahan lo nom dola mara ha waralo kidu adung arai arong arara tum stane bangik no laso duke alira cham nang pidunik no lun rapena kan rapena sinali tumphan nang citong dumbe ko kusin nili kris nili lang langsing tan kawo Indeng ner kep KARBI ANGLONG Inter College KARBI Cultural Competition Ninia Parman ki chok katalon pon Nijang KARBI ANGLONG bothalang social di huna klamalong matijonga chikloni phai inkoraner kep en pangcheng pon sini phai thong kep an katalon pon along matijonga chikloni phai inkora sir keper ni an ni ki chok mesen pen katalon pon labang so katalon pon along ada por phai troksia por pen rong ki tong pangcheng pon si puthot KLJA mate KARBI lo Charlie jutanga terang alama maipu singja ti soa hinpen pangjar ponlo putho saya mo pangcheng pontu sonsi labang soni ni ki chokatalon ponalong anarlo por phai krehini malom pen radamai pi padu ponlo labang so radamai pi ki padu ponalong aluhi sarpo man pen Deputy Speaker Dr. Nomor Momin lapen KARBI richolong singrong hang lapen kapre ke thek dingatum chitong dun rinti laso along bo thalang so KLJA Registration Committee amai phu lipson be hinpen mai chari ponsi mai pangcheng pon son silabang so mai long li he sarpo man pen Dr. Nomor Momin lapen KARBI richolong singrong hang atuma hinpen jumisen jutang kaching khonalamo than ponsi mai mesen pen pajut pon news report KARBI ANGLONG TV9 news KARBI cultural competition আজি ইয়াত হৈ আছে আমাৰ বৈঠাল লাংছো and I am very happy to be the part of this program and really thankful to Mr. Lipson who invited me and I feel proud to interact with the students and deliver few words whether it will help to the students or not. But I really enjoyed the program and they organized it in such a beautiful way that every students are feeling very happy and this the showcase of our KARBI culture. If students make sensitized, so they will in future uphold the culture of KARBI community. That way, this our own culture, our own community will survive. The Assam government already initiated and started one new department, that indigenous people and faith and culture. So that will promote such kind of activities. And I believe that beautiful KARBI ANGLONG has got beautiful culture, beautiful heritage, and through this 8th KARBI ANGLONG KARBI cultural competition will promote and strengthen the unity and the integrity among the KARBI people and give a dimension to the KARBI culture. Kardong nilimentary harbor rohan non kevang jiar ko ejik lotari siarani ate sengkan kimi katalonarani along nilistame dolamara our sarbura intiarong along owi kimi winter talent show atum pachitir pi ponsi nili phanta melon se po amana teng penang jopa pona pot nili hinpen kachero mate kardon na pajero kardon juda kara doan sar phi sar phu ki the ki ding la pen thi bi egomar to man tame nan je tong don pen kilon ke kan ning arong aje mate alira cham nang pitun bo posin je thela
bang soran ya long na chetong dun pet pupusi ning chethelo nili hin pen sidame kardon EPA jersey dhansaria ropen phirangkia mai kangni matijoni phaing coroner keparni EPA jersey dhansari CC pen phirangkia mai kangni pon atheke quality education po KAC pen pangdak data fees kor kedam ke banga tower development hai hui la pen than bang mema henoma KAC pen kelang kachori duna kenang sot ampartai skor kang hap thu bom aputhakta KAC aphan kachuning ripon pidu la pen hawar ke hat atra bonbil along bongosina tumkai ke ta jaime ki deng ponber aputhakta ibejar sinhasaria ro amai pumon sing tokbi pen kapin rem pon pidu Lapuana Dhansari constituency Nagaland border longka chiri pharo along le kachirai phuthakta APHR Sidhansari CC Youth Wing Secretary Bikram Tok Bipen lamthi chipaklangpon News report KARBI ANGLONG TV9 News alam thege lalo border issue polote lage KARBI ANGLONG jurisdiction alongke non amat ke 10,434 square kilometer dolo lapen tim KARBI ANGLONG tumalang dito my meeting long stame kaike matsta lang ditum chipuveriti chujeng batjir stame KARBI ANGLONG along leke pitekte ipu stame litum langnam sinang ilitum dhonsuri along Nagaland atum nakipet hoy nakipet achuri pharo si pini along le nakipet lo tangte lage pencin sida pitek pu alam ke kalilo ke lage nakipet chenam lo ladake apos ini litum KARBI ANGLONG autonomous council atum hanstame pachini lo lag survey of India atum phan hangsi KARBI ANGLONG jurisdiction aprang ateng ahoy bangke ladake donang popusi nilitum bangke demand lo lalo la uttor borbir elong hawar ke het area le dak nire pathoy pulo ilitum KARBI ke uttor borbil ladak la bongo sena tum choy ni abotai ladak foundation de ho ason la tum a program B2 pick la pu utpathu lasi bongo sena tum phanili pudamni ladak bang biwa nang lu aja program ta bidam ji puteh latum ha Bangladesh long si program bidam nang pu dak KARBI long latum pilo dak nang biwa nang dak pilo kari latum dak akame bongo sena ke lasi bongo sena tum ladak pen citrek nang pu ladak uttor borbil ladak pen bangke citrek nang po pen dak bangke dodede si kami athe dak itu peaceful environment a KARBI ANGLONG la support hain no nang ni nitum methang thek ta nitum claim ji KARBI ANGLONG arat KARBI ANGLONG Pinia berta kelang si intong pon ikoklo dumi thangmi